Mjogati befna badakoli girifashi training center on ami sifang asasi tamrin ko huke debeche ke kievo nimma huwa kurma adi badi hawal kurun ke rasmiyat wagutun genesin mattaka egoton haidya devana becha adi haidya timwana bechuge dariwarun kiewani mumma pahuka huwa kurumge rasmiyat kuriya mi dani egoton mi haidya devana tamrin ko huga mi course kuriya gengas mi wani mi haruge march moge haibana do feshigen june moge 11 wana duhoge niyala addu training center uga kam faha kolleve mi ko huga jumla sateka tiris ad dariwarun mi huwa kurum rasmiyat ka paverive haidya timwana tamrin ko huga mikos samakuriya gengas mani hatem machon 11 june na hamen hennamas mikos kuriya gengas mani girifushi training center uga mi ko hoga jumla sateka satara dariwarun mi huwa kurum rasmiyat ka babri wa kam faha kolle gatun jumla duisata fansas fas dariwarun mi rasmiyat ka babri mi wani mi geterega mi himenani duisata bara firihin sifan na adi salisting anghen sifan kam faha kolleve mi rasmiyat geteren mi sifan na huala de pani high court ke fandiyara ustaz Hussein Mazid adi badi hawal ko de pani raiso jumhuriya adi sifan ke mati veriya Dr. Muhammad Moiz mi rasmiyat ka sharaferi mehman ge gotkas babri dagan wani so jumhuriya kam faha kolleve me asasi tamrin koha ke mi ala wanna sifang khidmata min kule sifan nan ke daira to kamasak ke kure fembara hilm unganna din mattaka kuriya kente tamrin koha kam faha kolleve me asasi tamrin koha ke magan gote kamaz kure mi wani course furiham kura komme sifange miheki gaumiyata lobi kura sifawanta akhla kurangalati amura kiyamanteriwa hashiho mihekan hedumaiko sifange mihekan genche asasi ma hunarta hangatinu kan faha kolleve de sifange mi khidmat taytura fula kuruma ke raiso jumhuriya Dr. Muhammad Moiz ge mi sarukar ge war boda amaze kan faha kolleve gato emanik fan ge mi bodu siyasate got kalgumanna fahaga wegen tani ami dive qawma khidmat kurmattaka mi difai bar adi dive sifange khidmat itura mi taragge korun gotan training center ta itura taragge kurma kevese manik fan mi gengulu pata sabare kam faha kolleve goton manik fan vidala mi wani qawmu de kelobiwa komme raite geves hituga em sharaferi maqam libifa wa payake dive sifan kam adi qawmu ge minivan kama siyadata himayek kotti damhatta dinumuge mi kura masakatga agwazan kuran chahe bay ki was sifan kama miwani vidal fa ade manik fan ge veri kama hawal weda gen ne fahon sifan ge khidmat itra furiham kore mattaka eki daira takon masakke kura bafa wakan e manik fan miwani ade kurin ettanu gaves eki daira takon mi masakke ta kurabwane kam ge yakin kan e manik fan eki jalsa tak devwa kam faha kolleve e manik fan vidal fa gotoga rajye ge eki sarhat ka kaim ko fa command center ta vistara ge kure vigen dane goto sifan ge khidmat ga ule komme mi heka miheke ahila thiriule rashaka me carry center eka tibegen daimi gotekka mi khidmet kurum ge fursat libene gotan kankan hamaje sawa devwane kam manik fan wani mi kurin avidale fadi mi masakata sifange fauj bodu kuran chehe kamasha emasaketa ves kuriya dakan emanik fan wani vidal fa mi masakat ge tereng gaumi khidumata mi sifan nerumattaka eki masaketa kure man takam faha kolleve mi ge turun hama sifan ge qanun taka qawaita rangal kuran che kam ves emanik fan wani faha kura bafa mi kantatta egoton mi sifan na faha kolleve mi fada kantatta emanik fana saba genes devumon e badata gennawani kam ge yakin kan ei sifan na viha fase han khidmat deve gota mi kankan button kuroma ki manik fan peenu fulwago ekama raiso jumhuriya wani vidalo fa mige turun hama sifange retirement gawaida ves islah gennawani kam ke yagin kan raiso jumhuriya wani devwa fa adi mige turun bohya vai kam ki ves komera itaka libenche mi khidmata ka vairuka mi komme divesse ge asasi hagga ka vairuka divhe sifan ki e qauma rayitun ge haggoga mi khidmat kurumattaka amil nafs qurban ko khidmat kurum ge tayyar ve tibi bayka bative adi divehin komme rayita kus fakhurera bayka sifan bative sifan na khasa kokken mi bohya vai kam ke mashrota bes akure ken tawan kama raisani vidalefa egoton ginavegen hammas to ge terega mi zamani house mashro hinga mattaka masaketa kurapani kama
raisani vidalefa mige iturun hama faha kollave girfushi itura tarage koro mattaka kina masaketake kora pankama bes raiso jumhuriya wani vidalefa adi mige iturun mi rajyege utura dekunu gami hadafa training center ta itura tarage kora pankama bes raiso jumhuriya wani vidalefa girfutta balar girfushi itura tarage koro mattaka bin hikkum ge masakke bes mihar okuriyen ebade mi training center ki ware gina adatekke sifang me tamrin kor mattaka mi tayar kore fawa training center engoto kuriyen tanuka mi qawmi khidmat bes taraf egen mihar wefa airuga e qawmi khidmatum bes sifana gule sifana mi denche he tamrin tadir mattaka mira itura tarage korbigen taane kama sarukaram pani vidalo fa ada mi wogo tama algamenti befna hisaba mi geneste mi event ki mi dive sifange khidmatuga debeche asasi tamrin course nimum fahuga mi huwa kurma adi mi badi hawal kurmuge rasmiyate goton haiddiya den adi haiddiya tinegge mi debechuge darivarun miedo huwa kurma hamje fami wani hadya dege tamren ta korea gengos fami wani hate maachon feshigin egara juna hamayen adduga hunna training center ga kam faha kolwe hadi hadya timwana bechuge training tan hama mi muddat ge terega mi korea gengos fami wani girifush training center ga jumla 275 fas darivarun miedo huwa koreo ma hamje fawa eru ga mi ge terega mi himeneni 212 firihen firihen sifana adi mege turun salisting anghen sifan kam faha kolleve de mirasmiatu feshigen tani raiso jumhuriya adi sifange me mati veriya dr muhammad moiz mi sarahad dawada genoma ekka e fahuga mi rasmiatu feshigen kuriya tana de algonmen e mansar tati befna hisaba wagoto genestena de safarama mi rasmiata ki mi dive sifange khidmata ala gule sifang mi furihama kuranche tamrin course e asasi tamrin course nimala huwa kurum sifange huwa kurum ke rasmiyat egoton debechekke mi sifang mi faro mi rasmiyat ge tereng huwa kurabana ade badi sifana hawal kurbigen tan mi badi sifana hawal kotte wani sifange me mati veriya raiso jumhuriya dr muhammad moiso mi kosta ka balairuga jumla 275 fas darivarun huwa koro mahabache fawairuga mi koha kimi ala sifange khidmata gole komme sifange be proko sama furiham kuranche mi koha kam faha kolleve egoton eki sifange eki daira to kamasake kurmatta ka fember mi e fember ilm unganna dinma adi tamrin ta kuriya gendve kam faha kolleve mi kohoge magan gotega mi amaz kore fawani mi kos furiham kura komme sifange mi hekives gaumiyat aldobi kura sifawanta akhlaqu rangalu ati amurakkiya manteriwa hashihe mihekan heduma ekka sifange mihekan engenche asasi ilma hunarta unganna dinun kam faha kolleve mi kohuge tere mi kos nimma hadi dive sifange khidmata gule komme sifange be fula kiwes ei rayitun namuna bayaka banche hene kama raiso jumhuriya bani mige korim ves vidalefa adi rayitun khidmat kurmuga qawma khidmat kurmuga e namuna dakka adi mi e divehinge hituga mi haro sama sifan ngoi lobi abadas dem hettu matta kama sake kura bayge gotuga mi divehi sifan begen dan kan manik man paha kura ba fadi hama e rayitun takenwata e darinta bina kurumatta kuranche masakkatake goton qawmi mi khidmatake watani khidmatake samfaha kolleve goton watani khidmatuge dashum samawara gina darivarun miyad hama mi tamrin o manta kam faha kolleve mi darivarun nimma fahuga e costa nimma fahuga dive sifange khidmata adi mi dive fulhunge khidmatuge tereng hama dam kuriyat dam beenwa kom khidmatume sama kuriyat deve kam faha kolleve ade hama mi rasmiyat feshigen dani raiso jumhuriya adi sifange me mati veriya dr muhammad moiz mi sarhata wada genno ma ka kuda wagut kolge tere kamanik fan wada gennawan e fahuka mi rasmiyat kuriya tane mi rasmiyat ki mi dive sifange khidmat ge haddiya den adi haddiya timwana bechke darivarun kiyawani me fahuka mi huwa kurma ati padi hawal kurubke rasmiyat jumla 275 fas sifang mi do huwa kurma hamache fawair ko mi ge terege himeneni 212 firihen sifana ati salisting anghe sifang kam faha kolve mi sifana sifange huwa la de pani high court ke fandiyar al ustaz hussein mazido sifange asasi tamrin kohake mi komme sifange khidmata gule komme sifange be pula ko sama furhima kuranche kohe kam faha kolleve
අද රයිසු ජම්හූරියා මේ සරහත්ත වඩා ගන්නවම තාල්කොන්න තිබෙපන සාබා ಬಾಗುತು මේ රස්මියාත ගැනස්තේන हाजिर वडन तिबे एम habe फुलुंग दिवे राज्य के इज्जत रईसुल जमहूरिया अदि सिफांग एम मतीवरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज अरे होगा दिफाई अदि वतनी हिदमता बेह वजीर ऑनरेबल हसन रशीद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी वाइस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स ब्रिगेडियर जनरल अहमद गियास कॉलेज ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल डॉक्टर हुसैन इब्राहिम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدية دي أدي هدية تيمنا أساسي تمرين كوهو داريورون سيفانج هو كرما بديهوال كرما رسميات إمها بيفلونا مرحبا دنوا وكين خاصكو ديوه راجع كجت رئيس الجمهورية أدي سيفانج إم ماتي وريا دكتور محمد مويز ورا إخلاص تركماك مرحبا شكر دنوا آده رسميات فشموغ إذنين ريبورت كوري مرسميات مهتر هدية تيمنا أساسي تمرين كوهو كوس أوفيسر लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद जिनान एफओ कीत कुरान के बरकातुं रस्मियत फटवा देवी वारंट ऑफिसर तिने मोहम्मद असलम देंकुरियं उन्नानी दारिवरुना हुआ लादिनु हुआ लादेवु मंगेदी अल उस्ताद हुसैन मजीद गारी हूं वरंग अदब वेरकमा को धन्यवाद इज्जत रिफंडियार अनुगर्दशों हुआ कि बारह विदालु मतनो दिव्य राज्य के जमहूरिया के कानून असासिया इस्लाम दीना दिव्य राज्य दिफा कुर्मुगा इद्वरी कमा अमानत तरीका मतीगा देमिहुरमशा दुश्मनुन्ना बगावत तरीके की बैंक ये दौलत सलाम कुर्मुगा मुश्किला फुरानंग गुरबाम वान जही जहालत का गुरबाम वो मक्केरी हुरे आइंग अल्लाह गांधी वाह कुरमे शुक्रिया इज्जत रिफंडियार मियाँ साबुन देंगुन्नानी हद्दी हदे अदे हद्दी हतिमन असासी तमनेन कोहो के दारिवरुन्ना बड़ी हवा कुरुम के कुरिंग अंगा एंगुंग इवुंग मिनंबर फुरियम को देवु मंगेदी वाइस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स ब्रिगेडियर जनरल अहमद गियास के हूँ वरंग अदब वेरकमा को धन्यवाद सर अहुरें मिहार में अंगनी सिफांग मीहुन्ना बड़ी हवाल कुरार अंगा इंगो कनुलाडो हा बढ़िया की सिफांग कोम्बे मीह को मैं बेगम्बा इस्लाम दीनाय दिवे गाँव हिमायत को रक्का तेरे कुरुमशा मिकंग हिमायत कुरुमंग हुरी सिफांग मीहा के अमिल हशिगनु दिफा कुरुम दिवे दौलतुन दे हथियारे बड़ी गेंगुलुंगा ए बड़ी के वजन हुरी नमवेस नुअथा वजन नेन नमवेस खांडेली बयान बेगम्बा वकी हालत होगा मेनुवी एव्वेस मीहका दिमाद बड़ी दिक्को नुअथा अमाज को गेन्नुआन बड़ी हिफांगे हुन्ना सिफांगे मीहा हमला दिनु गोतुम वियस नुअथा
ಹಟಿಕೊಂಡು ದಿಫಾವ್ ಕುರುಮ ಗೊತ್ತುಂ ವಿಯಸ್ ಬಡೀಗ ಬೇಣು ಹಿಫಂಬಾಣಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನುವತ ವಕಿ ಹಾಸ ಅಸ್ಕರಿ ಆಪರೇಷನಗ್ಗ ನಮ ಅದಿ ಆಪರೇಷನಕಂ ಎಹೆಂ ಆರೋಯಿಯೆ ಕಂಡಳಿಫಾವಾ ನಮ ಎ ಆರೋಯಿಯೆ ಕಾ ಎಗ್ಗೊತ ಸಿಫಾಂಗ ಮೀಹೆಗ್ಗ ಅತುಗ ಒನ್ನ ಬಡಿಯಕಿ ಹವಾಲ್ ಕುರೇಫಾವಾ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಎಚ್ಚೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಲಿಗ್ಗ ಎ ಫರ್ವಾ ಕೊಡಕೊಂ ಹದಾಗೆ ನುವಾಣೆ ಅದಿ ಎಯಿ ಎಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಫುರಾಣೆ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿವಾ ಫದ್ಯಾಂಗ್ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿವಾನ್ ಜೆಹೆ ಎಚ್ಚೆಕ್ಕಂ ಅಬದುವೆಸ್ ಹಂದಾಂ ಕುರಂ ವಾಣ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ದೆಂಗುಣ್ಣಾಣಿ ಹೆದ್ದಿಹದೆ ಅದಿ ಹೆದ್ದಿಹ ತಿಮ್ಮಣ ಅಸಾಸಿ ತಮ್ನೆನ್ ಕೋಹುಗೆ ದಾರಿವರುನ್ನ ಬಡಿ ಹವಾಲ್ ಕುರು ಹೆದ್ದಿಹದೆ ಅದಿ ಹೆದ್ದಿಹ ತಿಮ್ಮಣ ಅಸಾಸಿ ತಮ್ನೆನ್ ಕೋಹುಗೆ ದಾರಿವರುನ್ನ ಬಡಿ ಹವಾಲ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವುಂ ಎದಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಅದಿ ಸಿಫಾಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ವೆರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯ್ಜುಗೆ ಅರಹುಂ ವರಂ ಅದವಿರ್ಕಮ್ಯಾಕು ದನ್ನವಂ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಹೆದ್ದಿಯ ದೇವಣ ಅಸಾಸಿ ತಮ್ನಿನ್ ಕೋಹುಗೆ ದರಿವರುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಬಡಿಯಾ ರಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂ ಹವಾಲುವಾಣಿ ಕೋಹುಗೆ ದರಿವರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಂಬರ್ ನೋದಿಹ ಸಾಳಿಸ್ ಹತೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಜೀರ್ ರಶೀದ್ सर्विस नंबर अड्डी हदे तिरिस फहे प्राइवेट आयशत रिश्मा हद्दिय तिम्मण असासी तमनिन कोहुगे दरिवरुंगे फरातुं बढ़िया रमजी गोतुं हवालुवाणी कोहुगे दरिवर सर्विस नंबर नोदिह दे 21 प्राइवेट महूदी अहमद सर्विस नंबर अड्डी हनुए हद्दी हनुए प्राइवेट रिफा मोहम्मद
ದೆಂಗುಣ್ಣಾಣಿ MNDF ಬ್ಯಾಂಡ್ಗ ಸಿಫಾಂಗೆ ಲವ ಹೆತರಾಮ್ ಅದಾ ಕುರ್ಮುವೆ ಗೊತ್ತುಂ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಬೆ ಬ್ಯಾವೆರಿಂಗ್ ಕೊಳತ್ತೆ ದೇವಡಾಂಗನ್ ದೆವ್ವುಂ ಎದೆಂ ಆದೆ ಹದ್ಯದೆ ಅದಿ ಹದ್ಯ ತಿಮ್ಮಣ ಅಸಾಸಿ ತಮ್ಮನ ಕೋಹೋಗೆ ದರಿವರುಂ ಸಿಫಾಂಗೆ ಹುವಾ ಕುರುಮ ಬಡಿಹವಾಲ್ ಕುರುಮಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತ ವಡಾಗೆನ್ ದೆವ್ವೀತಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಬೇಫಳುನ್ನ ಶುಕುರು ದನ್ನವನ್ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಬೇಫಳುನ್ನ ವರ ಉಫಾವೆರಿ ಪಾಜ್ಯವೆರಿ ದೂಹಕಂ ಎದೆಂ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು
Ada algon beng temeti befna sabam megenesteni divesi fange haiddi hedeng adi haiddi timmana asasi tamrin ko hoge mi huwa kuruma adi padi hawal kurum ke rasmiyat algon fahatun tibe fana fenigen titani mi si fan kan fa haklega ton jumla 255 si fan mi wani huwa kura bafa mi huwala devbi high court ke fandiar al ustaz Hussein Mazid adi padi hawal ko devbi rais jumhuriya Dr. Muhammad Moiz mi si fange asasi tamrin ko ke mi debechege tamrin ta nimma huwa kurum ge rasmiya koriya midiye goton haiddi devana tamrin ke koriya gengos fami bani 7 march feshigen 11 juna hamen addo training center ko kan fa hakolde badi mi haiddi timbana tamrin ko koriya gengos fami bani 7 march 11 juna hame mi girifushe training center ka jumla sateka satara dariwarun haiddi timbana bechega kewani ma fawar ga haiddi devana bechega sateka 30 ad dariwarun na jumla 255 sifami wani huwa kura bafa mege terega mihimeneni 212 firihen sifan ad 40 ting anghen sifan kam fa kolleve algon menti befna hisaba wagutom megenesting event me hisaba ni mala fakelan em habe fna sar bajer dak neden wassalamu alaikum